ikaze nanone ku ijambo ry'umwimerere Jerome Muhirwa. Uyu munsi tukaba tugiye gusubiza ikibazo cy'umukunzi w'ijambo ry'umwimerere, aho agira ati: ese ko mbona abayuda bahungiye muri Afurika baje gusubira i Yerusalemu gute, byagenze gute? Dusobanurire. Atanga n'imirongo ibiri, Abami 2:25-22 na Yeremiya 43:5-8. Uyu mukunzi w'ijambo ry'umwimerere arabagira ati: niba abayuda baraje muri Afurika baje gusubira i Yerusalemu gute? Iki ni ikibazo cyiza cyane gishobora gufasha abantu benshi kumenya ukuri uko ibintu byagenze n'amagingo aya. Turebe rero, dusubire inyuma gato, twibuke ko nyuma y'itanga ry'umwami Salomo, Isiraheli yaje gucikamo kabiri. Hari igice cya ruguru cyari gifite ubwoko 10, n'igice cyo hepfo cyari gifite ubwoko bubiri, Yuda na Benyamini. Babaze gucikamo kabiri rero, uko bacitsemo kabiri byatewe n'iki? Byatewe nuko Yeroboam wari uyoboye igice cya ruguru, ubwoko 10, na Roboam wari ufite ubwoko bubiri bwo hepfo, bagiranye amakimbirane bitewe n'aho gusengera. Ubundi bose basengeraga he? Basengeraga i Yerusalemu. Noneho Roboam kubera ko ari wari ufite ubwoko 10 bwa ruguru, aravuga ati: twe turi benshi, ntabwo dushobora gukomeza kuzajya tujya gusengera epfo, ahubwo mwebwe muzajya mudusanga i Samariya ruguru, kubera ko ari mwe bakeya. Binaniranye, nuko yibarije imana z'amazahabu. Amaze kuzibariza, Imana nayo imugira umujinya kubera uko yari yarabonye buriya bwami, yari umugaragu, byibuke. Noneho bamaze kwibariza imana zabo z'amazahabu, nibwo Imana yabateje Ashuri, nk'uko tubisoma mu Bami ba kabiri 17:6. Reka turebe uko byagenze. Abami ba kabiri 17:6, mu mwaka wa 9 wo ku ngoma ya Hoseya. Umwami wa Ashuri yatsinze Samariya, ajyana Abisiraheli iminyago muri Ashuri, abatuzi Hara ni Habora ku ruzi Gozani n'umudugudu w'Abamedi. Urumva Ashuri yaraje irabatwara bose, irabajyana ibatwara bunyago. Ubwoko 10 rero bwa Isiraheli bwajyanwa Ashuri bunyago ahagana muri za 220 mbere y'ivuka rya Kristo. Nibwo turi kubara imyaka 720 nibwo bajyanywe i Ashuri. Hashize imyaka 135 gusa, iyo myaka narayibaze neza. Imyaka 135 ishize, nibwo Babuloni nayo yateye Buyuda ibutwara ibunyago, bamara imyaka 70. Imyaka 70 ariho Daniel yaboneye ubuhanuzi, byose turabyibuka. Reka turebe ko byagenze icyo gihe batwawe i Babuloni. Reka tubisome mu Bami ba kabiri 24:10 kugera kuri 14, n'Abami ba kabiri 25 kugera kuri 22. Abami ba kabiri 24 kuva kuri 10 kugera kuri 14. Icyo gihe abagaragu ba Nebukadinezari umwami wa Babuloni barazamuka batera i Yerusalemu, bagota umurwa. Barazamutse bagota umurwa wa Yerusalemu. Bukeye Nebukadinezari umwami we mwenyewe arahaguruka nawe ubwe, atera umurwa abagaragu be bakiwugose. Mu gihe abagaragu bari bakiwugose, Nebukadinezari ubwe nawe yarihagurukiye agenda ajya gutera uwo murwa. Nuko Yohakimu umwami w'Abayuda arasohoka yitanga kuri uwo mwami w'i Babuloni, we na nyina n'abagaragu be n'ibikomangoma bye n'abatware be bose baritanze, barayamanitse, baravuga ati: turemeye mudutware. Nuko babatwaye. Reka turebe rero, uwo mwami w'i Babuloni mu mwaka wa 8 ari ku ngoma, nibwo yafashe Yohakimu arasahura ubutunzi bwose, asahura ibyo mu nzu y'Uwiteka byose n'ibyo mu nzu y'umwami, amenagura ibintu byose n'izahabu no mu rusengero rw'Uwiteka. Ubwo Salomo yari yararwubatse, ibyo yashyizemo byose arabisahura, aramenagura. Nuko biba nk'uko Uwiteka yari yarabivuze. Byari byarahanuwe. Nebukadinezari arabatera, arabasahura, amenagura byose, ntiyagira na kimwe basigira. Reka twumve uko byagenze. Ajyana Abisirayeli bose, abatwara bose ari imbohe, hamwe n'ibikomangoma n'abanyamahanga bose n'intwari zose, abatwara bose ari imbohe, bose hamwe bari inzovu imwe, hamwe n'abanyabukorikori n'abahanga n'abacuzi bose. Arabatwara bose arakukumba, abajyana i Babuloni. Nta wasigaye keretse abatindi hanyuma y'abandi bo muri icyo gihugu, bo muri icyo gihugu. Niho rero wa mukunzi w'ijambo ry'umwimerere yatanze wa murongo avuga ati:
22. Hano turacyari gusoma Abami ba kabiri 25-22. Kandi abantu basigaye mu gihugu cy'Ubuyuda, none Nebukadinezari umwami w'Iburoni yaretse Abahagedariya mwene Hayakimu mwene Shafani kujya abategeka. Urumva ko hasigaye abatindi gusa b'abakene. Umva ukuntu Imana ikora, batwaye abo batwaye bose, ariko abatinda bakenenya kujya nibo bahasigaye. Aho rero hakaba harahagana muri za 600, mu myaka za 600 mbere y'ivuka rya Kristo, nibwo Abayuda batwawe hehe? Batwawe i Babuloni. Ukabaza uti se bazize iki? Icyo bazize nta kindi. Urumva bwa bwoko 10 bwa Giyashuri ibyo bwakoraga, Abayuda barabyiganye nabo bajya mu byaha. Bamaze kujya mu byaha rero nibwo Imana nabo yabaretse, Babuloni irazira rimbagura irabatwara nko maze kubigusomera. Noneho hageze muri za 530 nyuma y'ivuka rya Kristo, urumva ko harashize imyaka hafi 70, ya myaka 70 bamazeyo, nibwo umwami w'Ubuperisi Kuro yatanze itegeko ry'uko bagomba gusubira iwabo i Yerusalemu, bakajya kubaka rwa rusengero rwa kabiri kugira ngo babone uko bambaza Imana yabo, nk'uko tubisoma mu Ngoma 2:36 kuva kuri 22 kugera kuri 23. Reka dusome twumve uko byagenze. Umwami Kuro ategeka ko bongera kubaka urusengero. Ategeka ko bongera kubaka urusengero. Hanyuma mu mwaka wa mbere w'ingoma ya Kuro umwami w'Ubuperisi, Uwiteka atera umwete umutima we ku umwami w'Ubuperisi ngo ijambo Uwiteka avugiye mu kanwa ka Yeremiya risore. Ategeka ko bamamaza itegeko mu gihugu cyose, araryandika agira ati, yatanze itegeko igihugu cyose bararyamamaza, bari kwizana hose ko ubwoko bw'Imana bugomba gusubira iwabo. Iryo tegeko ryagiraga riti, Kuro umwami w'Ubuperisi aravuze ati, Uwiteka umwami nyir'ijuru nyir'ingabo, umwami w'ubwami bwose bwo mu isi no mu ijuru, aravuze ati, kandi yanyihanganishije ku inzu y'Imana izongera kubakwa. Niko itegeko ryavugaga ko bagomba gusubira iwabo bakubaka inzu y'Imana, ikongera ikubakwa i Yerusalemu y'i Buyuda. None umuntu wo mu bantu bayo wese uri muri mwe mwese, Uwiteka Imana ye ibane nawe kandi azamuke atahe iwabo. Nuko nguko umwami Kuro yatanze iryo tegeko, riramamazwa rirandikwa, kubera umutima we Imana yawushyizeho umwete kugira ngo ashishikarize ubwoko bw'Imana bwose kongera gutaha, bazamuke batahe. Nuko baje gutaha bavuye he? Bavuye i Babuloni, kubera ko Babuloni yari imaze gutsindwa n'Abaperisi. Akaba ari nayo mpamvu agaciyemo gato nasimbukira kuri intambara ya Irani na Isiraheli bari bahijyanye. Ariyo mpamvu mvuga nti iyo Isiraheli iri yihabiye uyu munsi iza kuba ari Isiraheli nyayo, bari kuba baragombye kuba ari inshuti z'akadasohoka ka Perisi ariyo Irani uyu munsi. Ariko kuba batari inshuti magara, nakubwiye ko bari abantu bari muri Isiraheli uyu munsi nuko bahijyanye, nawe bisobanuye cyane, wenda nzongera mbisubiremo. Urumva ko Perisi itahukanye ubwoko bw'Imana, bagiye kubaka urusengero rwa kabiri. Reka tuze twumve uko byagenze. Ari nayo mpamvu mvugira nti Irani y'uyu munsi, kubera ariyo yavuyemo, yari Perisi mbere, ivamo Irani y'uyu munsi, kabihanganye na Isiraheli uyu munsi. Byagenze gute? Umukunzi w'ijambo ry'umwimerere wambaza guti, Abayuda ko bahungiye muri Afurika baje gusubira iwabo i Yerusalemu gute? Urumva ntabwo bari baza muri Afurika icyo gihe, bo bari i Babuloni, baratahukanywe basubiye iwabo. Bamaze gusubira iwabo rero, reka turebe uko byagenze amaze gusubirayo. Imyaka 600 rero igenda yisubiramo. Wibuke ko Babuloni yateye Abayuda imyaka 600 mbere y'ivuka rya Kristo. Mbere y'ivuka rya Kristo nibwo yabateye, hafi aho ngaho bamara imyaka 70. Bamaze kumara imyaka 70 barataha. Bamaze gutaha babayo babiwabo i Yerusalemu, barasuyeyo, bamara indi myaka hafi 600 kugeza muri 70 nyuma y'ivuka rya Kristo. Imyaka 70 nyuma y'ivuka rya Kristo nibwo Abaroma nabo bari baramaze kugira ubutware, baje kwirara mu bwoko bw'Imana, barabatera babiraramo, babica, babaciramo inkumbi kabisa karahava, nk'uko tubisoma muri Matayo 24:15. Matayo 24:15. Reka turebe uko byagenze. Icyo gihe Imana yari yarababuriye, irababwira iti, nimubona bimeze gutya na gutya, muzahunge muhungire mu misozi.
turebe Matayo 24:15 ku byagenze. Ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera, ubisoma byitondere. Icyo gihe abazaba bari Buyuda bazahungire mu misozi. Nuzaba uri Buyuda icyo gihe uzahungire mu misozi. Iyo misozi yavugaga yari Afurika, kubera ko Abaroma baturutse ruguru baraza baragota. None Imana iravuga iti, nimubona baje babateye mukabona ikimenyetso ko baje babagose, muzahite mwirukanka mumanuke mugana mu misozi, muhungire mu misozi. Iyo misozi rero yari Afurika. Nuko baje muri Afurika. Wa mukunzi w'ijambo ry'umwimerere amenye neza nuko baje muri Afurika. Bari muri Afurika, bimeze gute, bigenze gute, byagenze gute bageze muri Afurika. Turebe rero bageze muri Afurika ko byagenze, kuko barahabaye, barahaba koko, batatanira mu mpande za Afurika no mu mpande enye z'isi. Ariko uko byagenze noneho bari muri Afurika, reka turebe uko byagenze, turebe koko niba barasubiye i Yerusalemu cyangwa se niba batarasubirayo, uko bazasubira nuko bizagenda. Ngira rero ngo abantu benshi mujya mwumva ko hari ubwoko 10 bwabuze. Ubwoko 10 bwabuze, ariko nabareba ari hariya ntabwo biyita Yuda, niyo mpamvu tugiye kubisobanura. Ubwo bwoko 10 bavuga bwabuze, wibuka ko babandi bagiye muri Ashuri, ubuzima bwabarambye, bwabagoye, bamanutse banyura aho ngaho za Fiji, barinjira banyura za Madagascar, banyura za Australia, banyura Madagascar, binjira muri Afurika, bajya muri Afurika y'Amajyepfo, bazamuka bajya muri Amerika y'Amajyaruguru. Nabisobanuyeho kenshi, mbivuga ukuntu impamvu uriya bita Christopher Columbus ajya muri Amerika bwari ubuhanuzi kugira ngo busoze. Bagiye kureba aho ngaho bahungiye, bavuye iyo mihanda yose, bavuye za Ashuri, bamanuka za Fiji, bamanuka za Australia, bamanuka Madagascar, binjira muri Afurika, banyura muri Amerika y'Amajyepfo, bazamuka ruguru. Ari cyo gihugu gishya imyaka 600 nyuma ya Kristo, kiriya gihugu cya Amerika yose uko imeze kuva haruguru kumanuka hepfo, ntabwo yari ituwe. Ariko abantu baje kujyayo, bari ya buriya bwoko bwacikiyeyo bujyayo. Umaze kujyayo, hari ibice 3 by'isi, hari Uburayi na Afurika, noneho na Aziya. Igice cya kane cya Amerika ntabwo cyari kizwi, Imana ntabwo yaretse ngo bajyeyo, kubera ko ariho buriya bwoko bw'Imana bwose bwari bwarahungiye, barabuze uko bajyayo kwera amazi. Noneho Imana iza kubareka bajyayo, bayowe na Christopher Columbus, wari ufite umuhanuzi w'Igiheburayo witwaga Luis de Torres. Babireba ukabireba, uwo muntu niwe wagiye abasemurira icyo Giheburayo, niba koko ubwoko bw'Imana butari buri kuri uwo mugabane wa Amerika, kuki Christopher Columbus yitwaje umusemuzi w'Igiheburayo. Nuko abantu bavuye iryo shanga ryose, baramanukiye yose, bava za Ashuri, baramanuka za Fiji, baramanuka za Australia, Madagascar, binjira muri Afurika, baratobora, baragenda muri Amerika y'Amajyepfo, barazamuka bajya ruguru muri Amerika y'Amajyaruguru. aribo barabasangwa butaka b'ibihugu bya Amerika na Canada, nk'uko Canada nayo yahoze yitwa Canada. Noneho babasanze nibwo barabishe kera cyane kabisa, karahava, barabica ku bwinshi, kubera ko bwari ubwoko bw'Imana, bwa bwoko 10 bavuga bwabuze, babwice muri ibyo bice. Ariko n'abandi batataniye muri ibyo bihugu by'impande enye z'isi, ari ubwoko bw'Imana bukomeye kuzavana abantu mu mpande enye z'isi zikomeye. Noneho Yuda we aramanuka ajya muri Afurika muri 70. Wumve, kubera ko ari we watewe nyuma muri 70. Baratashye, baravuye he? Baravuye i Babyloni. Bavuye i Babyloni basubira iwabo i Yerusalemu kugeza muri 70 nyuma y'ivuka rya Kristo, aribwo Abaroma babateye bamanuka baza muri Afurika. Bagumayo kugeza mu 1619, ubwo noneho babatwaraga bunyago nk'abacakara muri Amerika ari amato. Wibuke mu Gute kwa 2 Imana iravuga iti uzongera gutwarwa mu mato nanone. Ntabwo basubiye muri Egiputa, ahubwo aya mato yabatwaye abajyana he? Abajyana muri Amerika. Aribwo noneho bagiye basangayo bamwe bari barahungiye kera, birayemo, barabatatanya. Ayo mpamvu ubona turiya turwa twinshi, uturwa ibihumbi n'ibihumbi twegereza Amerika. Turiya turwa rwose twegereza Amerika turimo abirabura. Bavuye he? Nabo ngabo batorokaga bavuye za Canada na za Amerika kubera kwicwa n'ubucakara. Bagiye muri utwo turwa twa Jamaica, twa St Vincent,
twa Barbados, twa Bahamas, utwo turwa twinshi uturwa twuzuye hera twuzuyemo abirabura. Byagenze gute? Nabo ngabo batorokaga bavuye muri ubwo bucakara kubera kwicwa, baguma aho ngaho. Bagumya aho ngaho rero, akaba ariho noneho Imana izabavana ibajyana mu gihugu cy'Isezerano. Ni ukuvuga ngo ubwoko bwa Yuda bamwe baburiye he? Babuye muri Afurika, ariko igice kinini bajyanywe muri Amerika. Benshi bakaba bazwi ko ari nka buriya bwoko bw'Imana bw'abirabura barabita African Americans. Nibo bwoko bw'Imana, nibo Yuda n'ubundi bwoko 10 bwari bwarabuze buri aho ngaho muri utwo turwa hirya no hino hafi tugarageza Amerika. Noneho n'ubundi bwoko 10 bwagiye, bamwe basigaye muri Afurika, bamwe bagiye basubira muri Afurika, abandi bagenda muri ibyo bihugu bya Amerika. Noneho byeruye Ubuyuda, igice cy'Ubuyuda cyari kiri muri Afurika muri 319 nibwo babavanye muri Afurika babajyana he? Babajyana muri Amerika y'Amajyaruguru. Rero bizagenda hazaba izo ntambara, ariko noneho Imana yigaragaze ifata ubwoko bwayo bwose. Byibuka ko twisoma muri Ezekiel, Yuda n'ubwoko 10 bazaba ari inkoni ebyiri mu kuboko kw'Imana, bazakora inkoni imwe. Noneho twongere tugaruke hamwe nka Isiraheli imwe nk'uko byari bimeze umwami Salomo akiyobora, dukore inkoni imwe mu kuboko kw'Imana. Ukuboko kw'Imana gukomeye niko igihugu cya Isiraheli kisongera kubakwa, noneho na Yuda agataha. Nibwo Yuda azaba avuye muri Amerika, n'abandi bake basigaye muri Afurika nka Igbo, abaremba bo bamaze kumenya, n'ubundi bwoko. Hari n'ubundi bwoko bamaze kumenya ko ari bo bwoko bw'Imana. Hari nk'abaremba, hari Igbo, hari n'abandi benshi cyane bene Israel. Hari benshi cyane bamaze kumenya ko ari ubwoko bw'Imana. Uko tugenda tubimenya rero, tushaka kumenya kubisobanukirwa, niko tugenda tuza hamwe twiga ijambo ry'ukuri, ijambo ry'umwimerere, kugira ngo iryo jambo rizatubohore. Noneho twongere tuze hamwe mu kuboko kw'Imana, za nkoni ebyiri zizaba inkoni imwe mu kuboko kw'Imana. Niko filimi zizinga, niyo mpamvu nari ziriya ntambara, kugira ngo ubuhanuzi babutanga imbere. Ariko se wahinyura ubuhanuzi? No, ntibishoboka. Niyo wagira ute? Kuko Imana ijambo yanditse rigomba gusohoza byanze bikunze. Nkaba ndangije ngira nti rero Abayuda bamwe bagiye muri Afurika, urumva niba batwaye igice kinini bagitwara muri Amerika. Hari abasigayeyo bwa bwoko 10, hari ubwasigaye muri Afurika, hari ubwagiye muri Amerika, ubusitatanya aho ngaho muri ubwo buryo bwinshi cyane. Urumva niyo mpamvu Imana ivuga iti ubwoko bwanjye nzabukusanya mbuvane mu mpande enye z'isi aho bunyanyagiye. Akaba aryo sezerano rero, akaba aribwo buhanuzi bwa nyabwo ku ijambo ry'umwimerere. Nibwo buhanuzi bwa nyabwo bugomba gusoza gutyo, ari ubwo bwoko bw'Imana butahukanye buvanye mu mpande enye z'isi. Ngaho ubwoko rero bari abantu bari hariya muri Isiraheli, ntabwo ari ubwoko bw'Imana. Bava kuri Ashkenaz, narabikweretse, kuri abahungu batatu ba Nowa. Yari afite Ham, Shem na Yafet. Yafet yabyaye Gome abyara Ashkenaz. Ashkenaz akaba ari bari abantu bari muri Isiraheli ko bitwa na Ashkenaz. Ntaho bahuriye n'ubwoko bwa Shem, ntaho bahuriye na Abraham, Isaac na Yakobo, kuko Abraham, Isaac na Yakobo bava kuri Shem. Hano dufite Shem, hano dufite Ham, tukagira na Yafet. Yafet rero niwe wavuyeho bari abantu bavuye kuri Goma avanaho na Ashkenaz. Ashkenaz baragenda bajya muri Isiraheli, ko bagiye mu 1948 nari gusobanuye. Ba bandi bakomoka kuri Abraham, Shem, Abraham, Isaac na Yakobo barabuze, baratatana. Bwa bwoko 12 bwaratatanye, ari iryo sezerano Imana ko rizongera kubazana ikabakira hamwe nk'igihugu kimwe, ariyo Isiraheli nyayo izatabukanwa kuri sezerano ry'Imana nk'uko ryanditse. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, shalom. Toda raba, tov meyod.